Colega, que pintas más chungas llevas, no puedo parar. Pues me parece bien. O sea, ¿qué pensabais? Que tenía 19 años, neno. Gente de Valladolid, neno. Souben dos vídeos de Arufe Neno, que é un novo influencer coruñés. No estáis más flipaos, neno. Un tipo moi gracioso, por certo, que parece que está aquí Arufe Neno. Home, David, Maravilla encontrarnos xa virtualmente. encántame. Encántame a túas stories. Sí? Moitas grazas, moitas grazas. Como comezou o das stories? Para facer un pouco sinvergüenza e tal. Sempre da Coruña, sempre defendendo Home, sempre da Coruña, sempre do barrio das Conchiñas. Porque tienes un pouco Coruño 2.0, non? En esa nova xeración de Coruña. Podería decirse que sí, David. Podería decirse que sí. Coruño millennial, sí. Eu o que estou facendo é intentar comprender como é a idiosincrasia coruñesa para transformarme nun de vos. Que tal, neno? Neno, aquí de risas, neno. Bajas, neno. Ah, non sei, neno, ya veré, neno. A postura física xa vexo que é importante. Porque tes unha colocación con bastante... A actitude é importante na vida en xeral. Ah, no, esta actitud. A cadera, bueno, xa vamos metendo. Que máis facemos ahora? Paseamos, que facemos? Que queres? Sí? Veña, ensínote o meu barrio. Veña. Non hai problema. Cando foi o teu primeiro contacto co Coruño? Porque tires aquí. O segundo día de vida, Xa dicías, nene. home, foi as miñas primeiras palabras, penso eu. Sí, no, como un coruño que nace... Chora, non? E di... Foi así. Porque ti tes unha canción que se chama Neno. Neno, mira que es feo, neno. Teño ahora unha cousa que quero facer contigo, pero necesitamos ir a un sitio tranquilo. Un xogo. Teño unha especie de xogo, unha cousa que quero... Entón, este sitio é como moito bullicio, vamos a ir a un sitio máis serio. Queres que che leve a un sitio Sabes, íntimo, home? Íntimo e académico, serio. É académico, sí. Por onde? Por aí. Veña, vamos. Pois moi ben, este sitio, moi académico. Porque isto que é exactamente? A Praza das Conchiñas. Isto é un sitio emblemático de aquí do barrio e, bueno, o mellor que hai, non? Eu trouxenche aquí para facer un concurso. Teño hasta tarxetóns para facer estas Non me digas, que guai. Aí veñen. Dixe como aparecer? A maxa do directo. Unha azafata que é un brazo solo. Este concurso consiste en que ti traduzas frases a Coruño. Contemporáneas ou clásicas? Clásicas. Ollo por ollo, dente por dente. Ollo por ollo, dente por dente. Como mires así te reviento. Ah, vale, ti estás facendo traducción libre. Sí. Ah, bueno. Como mires así te reviento. Ollo por ollo, dente por dente. Men sana, incorpore sano. Así a gustito. Así a gustito. Así a gustito. Sería así? Sí. Así a gustito. Así a gustito. Ahora unha clásica, pero porque é María Pita. Quen teña honra que me siga. Dixo ela cando... Si no sois unos cagaos, venid conmigo, neno. Así gustou. Si non relax, Si no reilar, venís conmigo, neno. no relax. Se venid conmigo, neno. Se venir conmigo. Donde queráis. Veña, contemporánea. Vamos. ¿Y el anillo pa' cuándo? Dile a tu batalora que no me caso, neno. Ese gustou. Dile a tu batalora Dile que a no tu me caso. batalora que non me caso. Eso é, para cerrar, é maravilloso, porque esa sí que hai moita xente de fora da Coruña, por exemplo, do Ponte da Pasaxe, que non entendo o que estás dicindo. Batalora. Batalora. Nai. Nai. Ti crees que no galego, que tamén é un idioma que en constante crecemento, debería aceptar algún vocablo? Penso que sí. Batalora non o ten, está panizando, paniza non o ten. Como ahora, Eso que está mola. panizando. Sí. Vamos a poner de pé, mirade como paniza. Vou falar eu así tamén. Sí, va, ya está pluviando, neno. Pluviar, eu xa... Pluviar. Como pañiza, Queremos bull. Queremos bull. ¿Qué queremos? Queremos bull. ¿Quién es bull? ¿Eres coruñés? ¿Coruñeses de dónde? ¿De qué barrio? De Alce. Los Castros. ¿Dónde eres, sí? De Mallorca. De Mallorca. Sí. Una mallorquina. Mallorquina, eso es. Soy de Colombia, pero quisiera... ¿Quisieras formar parte? Sí. Estamos conseguindo firmas para que a palabra bull forme parte do dicionario da Real Academia da Lingua Galega. Pues claro, un buen bull. Que maravillos coruñeses que sabemos o que queremos. Hombre, pues sí. Hai que ter un bull cerca sempre. Hai que ter sempre un bull cerca. Ti sabes o que é bull? No, no sé qué es bull. Que pensas que pode ser? Algo poco ortodoxo. Que é bull? Pregúntame, hai que preguntar. Es una palabra de aquí, porque tú ves a una... Tú siempre ves una tierra y dices, joder, tremendo bull. Y ya está, tío. E vostede sabe o que significa bull? Cu. Eu digo polo baixín. Sabes o que é cu? Culo. Efectivamente. Queremos que bull forme parte Del dicionario. do dicionario. Estarías disposto a dar a túa firma
para apoyar a nosa causa. Home, claro. Outro coruñés orgulloso da palabra bull. Señor de Monte Alto. De Monte Alto. Desde Monte Alto para o mundo. Desde Colombia, con amor para o noso bull. Unha mallorquina firmando por bull. Aprendede, coruñeses. Houbo xente que non quiso firmar. Non sei se serán de Vigo. Queremos bull, señores. Xente dos Castros. Xente del Viña, xente do Birloque. Gente de la Bañó. Xente de la Bañou. Facede forza para que bull este no dicionario. Cada día somos máis polo bull. 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 Xa temos o que necesitamos. Vamos ir á academia con esto. E veña, as dúas pancartas para meter presión e sempre polo bull. Queremos bull! Queremos bull! Queremos bull! Queremos bull! Queremos bull! Queremos bull! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Queremos bull, hombre. Queremos bull. ¿Qué queremos? Queremos bull. Perdón, Mercedes. Hola, Podo pasar. adiante. Estás na túa casa? Bueno, que limpo todo que... Estou ahora mismo presionadísimo porque non contaba eu con Conter a nosa galería de a nosa presidentes presidentes. aquí. E eu aquí. Aquí xa vedes que é unha sala de traballo, Sí. unha sala de reunións, pero tamén é unha sala para compartir as nosas palabras, para aprender, para investigar, para Porque conversar, aquí, como facemos agora. Ah, sí, efectivamente, porque aquí cando discutides un novo termo, como facedes? Con boas palabras ou dicides tacos? Estaría guai, non? Que falasedes mal aquí. Dependerá do momento, Do da momento. situación. Coñeces o Coruño? É unha coruñesa de toda a vida, como non vai coñecer o que é o Coruño, non? Sería de outro planeta. Era un argot, unha xerga de mocidade e que evidentemente nos axudaba a crear grupo, a socializar e a maneira tamén de evitar que certas mensaxes non deixasen de ser claves e polo tanto só as entendeses pois, co teu grupo de amigos, de amigas. Eu tiña preparadas unhas preguntiñas, non? Así como para poñerte a prova, pero que seres dos maios e da Coruña... A ver se chano, a ver se chano. A ver si, Chano. Ao final. E vouche preguntar palabras, definicións, e ti a ver se sabes darme a súa definición. E se non a sabes, vouche a ler eu. Pois sí, por favor. De acordo? Veña, sí. Preparada? Preparada, a ver. Full. Full. A ver, como poñemos iso en contexto, non? Nada. Error. Vouche ler do romaní full, que significa excremento. Merda, basura, de pouco valor, nunca referido a persoas. Menuda full de Estambul. Fíxate. Que era unha cousa como terrible, porque aquí como a nós chamamos turcos, sí. mas tens que sabela. Garimba. Ah, sí, claro. Xa, pero Pois, sabe, pero- mellor en plural, incluso, non? Garimbas. Tomaron unhas garimbas. Tomaron unhas garimbas. Que é garimbas? Home, cervexa. Cervexa. Cervexa, claro. Cervexa, Esa está absolutamente patrimonializada. Grelo. Ah, sí, grelo, claro. Sí. Porro. Porro, Canuto. efectivamente, Canuto. Sí. Me voy chumar, porque aquí din chumar, me voy chumar un grelo. Que mal, é feo, que feo. Home, si hai palabras que a verdade gustan máis que outras, No, bueno, estas sabes de sobra. Ja. Home, sí. O meu ja, a miña ja, oh, que maravilla, sí. Está guai porque- Un bo acompañamento, non? Exacto, loco. Sí. Ti sabías que estar embarazada, isto escoitei no eu en Monte Alto fai pouco, estar embarazada é estar cangril. Pois non. Eu tampouco sabía. Me guillo palquel que tengo a mi ja cangril. Iso é increíble. Pois sí. De- Iso é suajili total. Suajili total. Isto é aprobadísimo todo. De verdade? Home, claro. Con nota. Con nota, con matrícula, e podería ser a profesora. Fomos pedir firmas para que aceptedes aquí, na Real Academia da Lingua, unha palabra en Coruño. Anda. Mira, Mercedes, a palabra é bull. Bull. Sabes que é bull? Non, que era bull? É o cu. Eucum. Vale. Ben, e sabemos algo da súa historia, de onde procede? Tremendo bull tines ajá, eu recordo esas cousas, pero bull en sí mesmo non teño nin idea de que... Temos que investigar. Hai que investigar. Eu creo que temos que investigar. Temos firmas, Sí? Mercedes, pero un montón a xente super a favor Sí, na Coruña. está moi a Sí, favor. o cu, o bull. Ben, pois nada, vamos a investigar. Tramitamos Sí. o seminario de lingua e polo menos que investigue, claro, Que non? pues verá aquí, discutindo. Bull sí ou bull non. Pero sempre son discusións constructivas. E aquí, sendo a Real Academia da Lingua, teredes unha sala con libros, non? Claro, unha biblioteca moi importante, Estades claro, aí. sempre moi necesario. Pois voume escapar a esa sala de libros a ver se o influxo desta academia Parece se moi me mete ben. na alma. Estou segura que sí.
definición. Que no, neno, queremos bull. ¿Dónde está el bull? En el diccionarito. As imaxes que van ver a continuación poden danar algunha sensibilidade. Iso sí, calquera semellanza coa realidade é pura coincidencia. Solo sé perder, pero vengo a por más. Solo sé perder, pero vengo a por más. Esa peñita aí, neno, que ilusión me hace. Aquí estamos, neno. El que sea de Galicia sabrá dónde está. Que ve aquí este rollo. Esto es la Coruñita, neno, y hoy vos voy a dar una masterclass, neno. Cosas que tenemos en Coruña. ¿Qué es esto de aquí? Un pirulo, neno. Otro pirulo, neno. Otro pirulo, neno. Mazo pirulos. Tenemos mazo pirulos aquí en Coruña. De toda Galicia, neno. Nos tenéis una envidia que flipas, porque pensáis que somos unos pijos, neno. Y eso no es así, neno. No somos todos pijos, neno. Hay pijos. Hay peña de barrio, neno. Yo sé bien con quién estoy, neno. Aquí en el barrio, controlando que vaya todo bien. Me explico, como vaya un poco mal, neno. Aquí en Coruña tenemos mucha cultura de barrio. Aquí inventamos una cosita muy importante para nosotros, neno. El Coruño. ¿Me entiendes, Melón? Tenemos aquí la Universidad de la Calle, hay mucho de eso, ¿sabes? Me vi yo para el neno, que tengo la muda cangril, no puedo estar aquí toda la matina, ¿me entiendes? Pensáis, neno, que solo hay pijos y que aquí hablamos castellanito, neno, y ya veis que yo no hablo castellanito, neno. Que hablamos nuestro propio idioma, ¿entendéis? Os voy a explicar qué tenemos en el Gerol. Primero, los skies, la tocha, las deguis, el buquín, las bastas, las gambas, las zapas, las piqué, neno, los picantes. El pie, como le llamáis vosotros, aquí son tachines, ¿me entiendes? Y tú te vas pa'l Kel, neno, a Gambel, neno. Porque eso también lo hacemos aquí. La terminación L es válida para todo. Vaya Risel, el Rogel, ¿me entiendes? No puedo parar la pierna, neno. Mira pa' aquí, neno.